Šumadiji su bodovi bili potrebni za opstanak, znatno su jači odnosno na jesenji deo prvenstva, te se ni 0:0 u Aranđelovcu ne može smatrati potpunim neuspehom, ističe šef stručnog štaba Mačve Dejan Nikolić. Imali smo neke svoje šanse, 3-4 baš izrazito dobre šanse i što najbitnije protivnik nam nije napravio ništa, tako da onda neki splet nesretnih okolnosti nismo dali gol, da smo dali gol, imali smo u prvom poluvremenu 300% šanse i drugom 2, tako da smo dali gol sigurno bi to završili pobjedu. U 3 utakmice prolećne polusezone Mačva nije primila ni jedan gol, ali u 2 meča nije ni zatresla mrežu rivala. Problem sa efikasnošću postoji, ali svi očekuju da i taj deo ekipe bude bolji u narednim kolima. Nije bilo sada neke šanse da je protivnik napravio. Mogu da kažem da smo prvo 3 kola u odbrani dobro odradili posao. Sada malo zatajali smo u napadu, ali dobro. Ja se nadam da ćemo iz utakmice u utakmicu da će doći ta realizacija u napadu i da ćemo na kraju se radovati prvo mesto. Jedan od najiskusnijih u Mačvi, Filip Pejović, smatra da rezultate u 3 kola i trenutno stanje na tabeli treba gledati sa pozitivne strane. Dobro je to što nismo poraženi, što nismo primili gol. Sigurno da smo u minusu za ta 2 boda ili u utakmici protiv Loznice ili u utakmici protiv Aranđelovca, ali šta je tu, mi moramo da idemo dalje i da u preostale 3 utakmice do odlučujućih ostvarimo pobjede. Kiksevi rivala doprineli su da Mačva i pored 2 meča bez pobjede dalje bude lider. Pomoć protivniku u pohodu na prvu ligu jeste poželjna, ali Šapčani pre svega treba da gledaju sebe. Non stop se pominju ekipe naše, da kažem, naši pratioci. Mi prvenstveno treba da gledamo u svoje dvorište i da gledamo nas, tako kao što je bilo i 17 smo imali u prva 4 kola, isto smo imali 2 nerešena rezultata, smo posle izbili na prvo mesto u nekoj seriji, tako da ni se prvenstvo završava 3., 4. kolo, ni se završava 10. kolo. Znači sigurno moramo odigrati sve ove preostale utakmice na nekom najvišem mogućem nivou i da pokušamo da pobedimo svaku sledeću i narednu utakmicu, da pobedimo da bi ostali na prvom mestu. Mačva trenutno ima 37 bodova, 3 više od prvih pratilaca, Železničara i Poleta, međutim u trku za titulu u potpunosti se vratila i Loznica, koja za vodećom ekipom zaostaje 4 boda.